Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Acep Heroyali dalam Acep Heroyali Channel. Malam ini bersama rekan-rekan di gudang tasnya Bapak Nawawi Wahyunata dengan Udin kaget, serta rekan yang lainnya ada Bang Yedi dan Bang Bidin akan menemani dalam malam mingguan dengan konten sebuah tembang lagu berjudul Mistril Bakcawene dalam versi bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Semoga lagu ini dapat menghibur dan menginspirasi kita semua, khususnya warga Jawa Barat, warga negara Indonesia, dan Go Internasional. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bakcawene kepikiwari jadi misteri iraha kabuka bakcawene kepikiwari diwanti-wanti engke jaga ayah sorat tunggulang tengah peting di gunung Halimun. Eta tanda di sambat turunan urang kudu rek kawin di Bakcawe tapi ulang talangke sebab talaga bakal bedang tapi ulah sina talangke sebab bakal aya musibah sahanu rek kawin Bakcawene kepikiwari jadi misteri kunaon talaga bakal bedang sakabe urang kudu waspada urang kudu eling jeung nyiapkeun diri ulah kabawa ku obahna jaman utanu barutan ayeuna makin bodogong ngaleuwihan si kebobule arenya mah bakal henteu nyaraho zaman manusia di kawasan Pusato ayu urang siar eta budak angon kumari yang indah kalebak Bakcawene. Ada apa di Bakcawene sampai kini jadi misteri
Kapankah terbuka lebak cawe, sampai kini dinanti-nanti. Dibilang ada suara tulang tengah malam di Gunung Halimun. Itu tandanya dipanggil turunan kita oleh yang kan kawin di Lebak Cawenen. Tapi jangan sampai kelewatan, sebab telaga bakal meluap. Tapi jangan sampai kau ceroboh, sebab bakal ada musibah. Siapa yang kan kawin di Lebak Cawenen sampai kini jadi misteri. Kenapa telaga kan meluap? Semua kita harus waspada, harus sadar dan mulai benahi diri. Jangan terbawa oleh arusnya zaman. Orang yang serakah semakin keterlaluan, melebihi serakahnya si kebo bule. Mereka kebanyakan pada tidak tahu zaman manusia dikuasai binatang. Ayo sekarang kita cari budak Angon yang telah pergi pindah ke Lebak Cawenen. What is happening in Lebak Cawenen? Until now, it's remained a mystery. When will Lebak Cawenen be revealed? Until now, it's still waiting. If someday there's a son of Tutulan in the middle night on Halimun Mountain, there's the sound of descendants are being called by those who will marry in Lebak Cawenen. Don't let it go too far, for the lake will overflow. But don't let your guard down, for there will be a disaster. In Lebak Cawenen. Until now, remain a mystery. Why will the lack of overflow? We have got
much it keep on surprising by the big buffalo. Most of them won't realize that we're human are ruled by the beast. Let's see Buddha Angon, who really has gone away to the Bacchawe. Whistle to in the Bacchawe. Until now, it's still a mystery. When the Bacchawe until now, it's still waiting. The Bacchawe. Oke, terima kasih. Thank you very much for your attention. Jangan lupa buat para pemirsa, tolong untuk subscribe dan give komen ya. Terima kasih yang sudah subscribe dan memberi komentarnya. Semoga Allah membalas kebaikan Anda sekalian. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.